Namar ka jing thrang ban kentiu ya ka puli puthi hapo la ka jong ka dong ka than wemeli bat MDC barim ka nong krem ubadeiru uko chairman jong ka state law commission jong ka sarkar jela uba lambor malnyang menta ka sngi ula pli pai pa yagi kamera class bathamai jong ka light core presbyterian secondary school ya ka jingte yagi negi kamera class bathamai uba lambor ula penyo lingba ka chief minister special development fund bat ka mang tingka ka long si phau laktam bat hakni ka sngi ba pli le don lang na do ki pastor teman basan bat kiwe de ki rangpa na lor kini la wan ban pensnga nang ru de ki kemi ki pa jong ki khana school bat kum jo ru ki no hi kai ki ni ga school haba kren ha jing lang ba lingkot uba lambor ulo ang ha ga be de bat ki kam school mission jukwa ban ai ha ki contractor ban pha ashna henry IT ben ha ki nong penya jong ka school khnang ban la ban shna bhaya ka shushu uba lambor ula kren ru halor ka jingya dor hakru kam kentho haki comments haki social media henry compare namar bangi klem ne ya ka basniu but ngen yad bet ya ka kam shakman ai jingte ka shilam kaban ra ya ka shalantan namda ka lawai jong pinegi hap ki balit ka lawai jong kinaskul kalaway jong ki kon samla today naman kata amkwa banilagay pat school mission day ka daw ni sami hadu si po kamera kapala ningo wat yanaro pa kumno kami hadu kata ladang abu mga kontraktor jong manjin dala demi ay tang ara nila kamera today naman kata na so pagpa for the report ba shibon ya kajing na Preston, ya kajing ya Chloe kajing pi, ban pentulun hok ya kakam, bang yu iba kalong kumni kumakalong menta. Akan mau magapol kapangawan, ha newsnem wala dino. Nakamenta ban ya kren siyapang kumno banginla ban pentrikam ya kani sa school bayin. Akan mau bang ya siyang kagnya ka, ya siyang namtay ya kai sini. Yang ada fit yaksan umlong andai aingu play olala yangi penong kuni ko mangilong da bang tatalo ni gikam shahmat ban kashan law da kikun ki jong ki kimi pa ban kashan nabanta kapalang juni ko dan hangi apolai kor damar kani dari school mission kabala lang yakin ya kajing sim by school kalau ia pay shibun, but di school kita penya di preparation by school kan tengah saya lah berkoi spasan kau nanti hadu aspa sebenarnya romot along the chicken crew ya kita long year preparation lah make pa long year kita kimla kan bu school ya lagi jong thon namar baga rem club ke by school kan reda ke baga dan company school mission kapentingan kapenslur make pa andai kanya di lujuk sa hidang la banha ya lagi kun baginwan banpuli ako kanito hagabalingkong aso banpau ya kajing ay kublay na makarpang na mada jong hi make pa like ikapor kapokordor ladap himdan kajing kitli ya lagi kun mga try pinumdan por manisyaw Rede bidang kajing kitli ikon. Kapikwa pantenang basta iki. Ki apsitong banginya sakilang. Ye gasngi kumaglarway. Kini kikon samla jangi. Ba kani gasngi kabansa jigma. But ngaru dagajo mensin. Imat day mga bakham komen. Tam what if he inong panya di school namar ba nila pendet yala ka jong kamram ya ba da so kabamut kajingatli along aboard de kajingot jong ikna kapoy siya score jong ginong but ginong hikay ipensno siya ka MC pat kan hapanawat ikilat kanti kumno minyane
But kasapoy pa siya itandong score ito nga. But ban peni nga ya ka condition yung kajinglong jingman at ito ipuan wang ito. Estimate pero yung kati sa lor apoy sa sanlak. But mentahi sa sibnay at bunay. But maapsang daw yung ito kung nalupi. Mga kagikren pa, ang mga kami ni extension sa kanya. Pagkabisa apoy sa sanlak kamot ang ni sa baro kabanrung lamba jong kajin kasyanang kajonga lamba jong kajin litit yung kajin kang wad na tangang gansyo hakabor dari blay basta wilam yang dan kajin i hadu pinigsi komita lawan ta ni kan empat kulit arbau hit kajin i happening jawab Ipat ba ang mga nilakhan? Along kulangam jiliw ha, hadu katalata. Day na markata, nasa simyang ikaray, panpanyo biyang sa kandit, panpanit, ito siya landay, kanang magandang pura. Ki program na ginigib, board kilalay na, Kiba nginit sabong sulo. Ito yung hot kiperlok, manipensingan. But habalalay. Ban Persian, panirap. Apoy ko yung school. Diyon ka balang Presbyterian, iyang before. Mga sibut, ginigit hindi. Panay, mga panay. Bagiwan ban khat subha ba dan benda to the sports annual sports meet diga jingpli jingla kai ko the school Presbyterian mo siya boy. But kumnor na ko ta program ng PBA. Dapat halo yung lagi comments yung nong team nong tu kasi siteng itlun ana. Diba habang apay mau kalahiran ha nila jingman yung gadget ng iyo jungi. Kalahiran kedan hadu kita kata. By comments bagi ay lamba jung di media ko kaya. Ikino ay pujan. Ikino hadu kom. Ngatip mata siru tang simit jamit. Jingkino walay pujan sa mi lagi. Ano mata tiri ta. Andre kamke. Nang ihimle kanu kapa penmong ini dulu kam lelai. Jadi niat dia kam cakap kan penting.